Tutam. Tutam. Mesey. Ben yine oda tıklıyorum. Olmaz. Sen ben arasın boşunda yaşayın. Boşuna yiyelim. Ya rahmet ağay. Olmaz. Var mı beni? Allah'a şükür. Apay, Selman Raşit'in boşunda yaşaydı gayniler. Oydun kim bulahın eli tuğan kayıp? Bir de bizim yakışığını akşamağın. Vayın kamattan mı apay? Vayın kumdan. Vayın komdan. Selman Raşit'i de sattırı giderler. Öyleler bir apay. Ey Allah'ım. Düşün bu dalı bir bulayını oşuyorsun. Ey Allah'ım bir araba. İmeteyim apay. Hiç. Bir nimene dinleyensin. Anam kurşilerden etten eyden. Kuruğur. Kuş kırtkayım koyur emel yok ileli aşağı. Hıddeni aşağı. Neşlep şunu beylep koymaylardır indi. Neşlep hindi huyduya öğretip duram hali. Eyde, gir, bana, uldur, uldur, hayır samavır koyar. Rahmet. Rahmet apay. Selman ağayla sattırı giderler. Öyledir mi? Bir hayır zamalla bala hayır. Her nide yok. Onun bilen hüyleşip alır gayını, şul. Onun bilen hüyleşip alır gayını, şul gına. Ey Allah kayıp, başını aşağılar indi. Apay? Sen ben deyden. Başı ağırtıp durayını deyip dur. Öyle bir mazalap durmayayım mı doğan? Borsulmağı apay, borsulmağı. Buna hayır bir nemelerde asıklap yağdı alır gayını. Yadı balara. İyi. Ben yadı buldu. Evlilik yadı kaldılar. Kahnedir hayrimin. Tattılar iki. İsakay. Hayraktı diye. Bunu benim adam. Faydalar şurada. Uydu kayıtlı. Uyganday bolgayın. Havmağınız Selman Şayfetdinoviç. Şükür. İğne gelgenler babay. Havmağınız min Aydar Başserif bulam. Vayın kamattan. Helge benimse aram var in ağay. Arav. Arav zarı bitmegen mi ya? Tak anlamam ağay. Olay gına gitti oğlum. Nindeyrak harav iken o. Ha. İyi şu. Hoş bitkıga hanı zaman. Ne dey hırayken o tağı? Tak hadir. Hadir harav. Apay ultağız. Rahmet. Rahmet. Ultur. Ulturup hileşmez. Ayda gida gay. Ultrayık. Ya şundan. Selman Şayfetdinoviç. Başları. Buna bir... Berrak buldu mu? Menat buldu mu? Ol atığı dıhatığı. Yahu yığı dip köpne aytırgan bulange. Tağı basığa düşken. Koy! Mal iyesine akşaytıp dürüt etkende. Koy! Muhta eyleme. Eligine babay varıp karap kayttı. Karamay ne? Ana, ştrafın tüleginde barmalığın. Kalhoz dıvırında bikli tura. Eytkende tınlamağın. Uydagil gavuk kelegin.
итке атам. Етті. Көрмейді тұрам. Алмағы. Алмағыз. Махмуд. Бригадир. Айдар военкоматтан болам. Военкоматтан. Военкоматтан. Яқшы. Көптен керегіне. Так. Ағай, әйдәгіз давам етейік. 1922 елдің 29 ғинуарында туғанығыз, шулай ма? Шулай. Так. 1941 елдің июлінде фронтқа алынғанығыз, 728-сі ұқсылар дивизия составында Ленинградты обороналауда қатнашқанығыз. Шулай ма, ағай? Шулай болды. Так. Нинде Ленинград. Нинде оборона. Пленник бит ол немістерді болған, немістер. Ey Allah! Неміс Öde televizyonda şulunda. Neler şunu to'g'iydarsiz. Так. 1943 елдің августында Синявин қалқаулаған штурмлаған сақта планға іліккендігі. Шулай ма? Ике тапқыр қасқанығыз, әммә тұтылғанығыз. Шулай ма? Так. Бухенвальд концлагерында әсірлік дә болғанығыз. Дұрыс айтам ба, ағай? Ағай! Әлі мен ешітмей? Айтып тұрам бетінде, айтып тұрам немес ялсығы. 1945 елдің апрелінде азат етілгендігі. Шулай ма, ағай? Көпме тапқыр қабатларға бола. Жер тапқыр ядып алдығы бетінде. Шунда. Бүтәнде текшіріп қайтарғандар бітім. Тағы немән сұққыйығыз. Борсылмағыз апай. Бұна меңе Сәлмә Шайхетдинович ұлмы? Ұл түгіл мекенің асықларға ғана қоштылар. Мәскәуден запрос бар. Бұна бір исім фамилиялы кішілер көп ұсырай. Бұ талышта болып қойғылай. Мәскәуден асықларға қошқандар. Бұна бет несіге. Бет, қопсықта ятмашу. Тәки ұсына сыққандар екен. Кейін немен әйтәң, иптәш бригадир? Немен етіпней? Білдәлейінді, тегінен. Асығырақ көрінейінді ол. Немеге қарағандар екен туғаным. Оны бізге асық түгел, апай. Мәскәу бушқа қанмайынды ол. Так, ярай, Сәлмә Шайхетдинович. Бұрсыған ғафу етігіз, барғала асықланды бұғай. Құраған кеші, демек хел. Қоңшол болмай кем болған тағы. Ярай. Сәлмен ағай, ау болып тұрғыз. Қазір самауырым қайнапсыға. Есмахам сейісіп кетерейін. Рахмет, апай. Машина күті. Бұна документтарды бүгінік Мәскеуге еверге керек. Ау болып тұрғыз. Ау болығыз. Дұрыс, лейтенант. Мында ешті одынға олматқа керек. Лейтенант, тоқтағыда, лейтенант. Рамзес, байықәлі. Байыққа бақ, айда. Немеге болыр екен?
Әллә һинде? Аптырғандан әйтәмен. Һәр кеше тиктәткә йөрмәде. Ey Галимә, ил алдында гаебем юк минем. Юк. Тикшерәләр икән, тикшерәләр. Һин әйтерһең дә ул. Ана, теге саҡтаны. Бер ғайыр булмай. Кешенең башына шанла. Не сара Хәлмәттин ағай не ғайыр бар ине. Асмақта бөтә ауылды йоттан ҡорсып алып ҡалды. Ҡулак тип алдылар да киттеләр. Шулай. Ярай. Мин атты барып алайым. Әйттем мин һиңә, алмайым шул атты дип. Үҙ башыңа бәлә булды. Мәхмүт әле ҡаныҡты хәҙер. Әле һатып ҡалайым. Аттымы? Юк, бисәкәй. Җанымды алһалар алһындар. Атһыҙ ҡалыу юк. Һүҙләшеп тормайынды. Шәп кірме! Ғалимә! Һүҙләшеп торғандағы Ғалимә! Hemen sığıp barğanı gördüm de Kana kuşunu halim bilip sığayım eldim. Ele milisiya buldu indi Halime. Neydi? Ona arakına sığıp gittiler daha. Ona gidip barlar da. Военкомдан ol. Военкомда? Ey, bakır kayna. Нишләп бахыр булған ул? Onu tügülünde Selman'ın değildim. Tikşirip yürünerlik kurayım bayım. Hey bakır. Voyenkomonlu yerden tikke yürümez mi dinle kaşı? Alıp getirler mikenin de Selman'ın da. Һүҙ сәкинә, был сөйҙө һөйләп торма. Нишләп булсай булған ти? Ана, Вәлиуллаға әйтә. Блинныйға хөкім қалды ти. Немескә эшләгәндәр бит улар. Немескә. Вәлиуллаға белә ул Ғалимә. Һугыштан медаль тағып кайттылар. Ҡуй сәкинә. Юҡҡа башыңды ҡатырып йөрөмә. Башыңды ҡатырып йөрөгән этеңде бәйләп ҡуйырайым. Ҡош-ҡош ҡуйыр, әмән килә ашай. Ит ҡайғыһын аяғына алынды саҡта Ғалимә. Кит. Ирең өсөн әле ыжлап ҡына ала бирмәйһең. Мин һине юатайым дип кенә кергәнем тағы. Ҡуй сәкинә. Баш бутап йөрөмә. Сәлмәндең ил алдында бер ғайыбы ла юҡ. Алған яраларынан әле мандый алмай. Бөтә тәне тишкеләнеп бөткән. Әллә тағы кем белә инде Ғалимә. Не ятмаҫ әҙәм балаһының эсендә. Һин шулай да һағыраҡ бул тимәксемен, ҡыҙыҡай. Нимәнән һаҡ булырға инде мине? Нейтем инде, нейтем. Үҙең беләһең, ундайҙарҙың бисәләрендә бала сағаһында аяҡ тормайҙар ти. Һине йәлләп кенә әйтәм, ҡыҙыҡай. Әллә нимә ул? Һөйләгәнеңде беләһеңме һин? Белмәҫкә. Кит сәкинә. Яҡшы саҡта. Һинең кәңәшеңә мохтаж түгелмен мин. Тағы икән. Ит изгелек яуызлыҡтып дөрөҙ. Бар ескәне. Артыңа ул булыр. Күрше хаҡы тип кергәйнең тағы. Эй Алла. Ескәне бөтөрөр. Нәмә кешеләр? Нәмәләр? Балаҡай. Төтөн ҡасҡан нимә булды? Нимә булды? Берәй хәл булдымы? Китә мин әсәй! Китә! Бер көн дә ҡалмайым мин бында! Китә! Бына һиңә кәрәк булһа. Ул ни һөйләй уны? Етте әсәй! Етте! Туйҙым бөттө! Уның сыны тамамлау менән сығып китәм тип күпме тапҡыр анттар иттем үҙемә. Бында килеп йыйылған барыһы ла әсәй! Аңлатып һөйләһәңсе. Аңлайһың әсәй. Бик яҡшы аңлайһың. Ни булды? Теге Мәхмүт ағайға эш һорап барғайны. Шунан нимә ти? Нимә тиһең? Бандит балаһына мине эш юҡ ти. Юҡ. Эт. Эх, әсәй. Иҫ белгәнемдән алып. Хатлыҡ йән балаһы бит мин. Бында килеп ҡаҙала. Ҡуй балам. Ул әйтмәҫ. Кеше үҙе кеше үлтерә ти. Не әйтмәҫ кеше? Атайыңдың бер ғайыбы ла юҡ. Ғайыбы булмағас. Ниңә тикшереп йөрөйҙәр һуң, ә? Мәскәүҙән тикшереү килгән икән тип бөтә ауыл һөйләй ана. Әҙәм алдына сығыуы оят, әсәй.
Ой, ол етеме. Балақайым, атайыңа еңілді біләңіне. Оғыштан hún несе ел болдырып, сықты. Оңнан көпме келіп түпсініп ерінілер. Hún әсі. Ошы арала, тұқтап тұралар инәлі. Анам вайым құмдан келіп. Бүтіні мені қозғатып жіберді. Үрден көріп тұрағымда әсәк. Исмаһам, һәңар медалы ла юқ бит. Юқ. Кіші оғышқа медалысын барамын не? Башқалардан бит. Ана, көкірәге толы медал. Хатта, бұт бойы Хайреддин ағайдың да үс медалы бар әсәк. Балам, атайыңдың пленда болғанын яқшы біле. Юнлі кіші пленға түшмәй. Өздерін атқандар. Балам! Балақайым! Атты айтам. Арқанда тұтырға ғана қалды енді қадыр. Біліп тұрам. Батуға түшмәлі, юрымал, туырға алып барып биклей оны. Махмет. Ат деп, өләріңін деген. Күшлер атарда яшай ана. Атыр нешлейім мен? Тәрі құлғыды қалайым ба? Қарап тұрған мал шол. Ат тұтырған закон құшмайда баға. Мал тұтырғыға құшмаған нендей закон оңы? Су қабай. Өз қалыңды яқшы білемін. Шуна. Ойлаштығын мı? İşletəyə gət atығıddı. Ne işletəyə gət şuna bə? Мен әпкәнеме денім, я атағыд, я ұяғы. Бәті батылды тапа бітті сволыч. Су бүсі отырған басылдың немәһін тапағын енді ол. Тұтығыңды басыл топай кейін. Сескенінді ұрғаланбай бақты. Дұшман хүден өйлемәгіт меңе. Неме совет закондарын ханға ұқмайығын мı? Kulak buldығын mı? Сес өйтті. Ат тұтқан кен бартағын, Хотана, коммунист, Шәмсулланың да аты yok. Ол малқайдың не зияны тегейіңен Ахмуд. Хаман өден екен хейлай, Ақыл ұлтырма екен ұлтырмағас кешіге. Біреуді ат қайғы емеш. Башыңды ойлар ене. Ярай, мен айттым да бітті. Көп хейлеп тұрмайым. Нишлетмәксі бола? Өдім, білем. Қарығы доны мен кететті. Қой бабай, құтылып болмас бұна. Атайықта қойайық. Колхоздала ат бітмеген. Бисәкәй. Оңап тұраған күнден, айырдегі бұтын бісен ташығаныңды ұныттың мұны. Мәхмүдға тұра барған, менде немес жалсығына ат жоқтай. Қабыңға. Жоқ, оға башыйып барағым атты тұрға ярамай. Бір хайырдан башқа тұрарға ярамай. Несі кешемден де ешкеті? Несі? Пішін, қысқырма бабай. Пішін. Бисәкәй.
Шәуре? Китейік. Несегенде олай? Шамил, һуң біз бит ауылда қалырға һөйлештік. Һөйләштек тә ул. Һөйләштек. Шулай булғас. Қала алмайым мен, Шәуре. Қала алмайым. Нинде құрт сапты һине? Шамил, нинде құрт сапты һине? Оноттың мені, һинһеҙ бір қайдала китмәйем тигәйне. Юк. Юк, онотманым. Онотманым, Шәуре. Тик. Нимә тик? Беләһеңме? Қала алмайым. Аңла мені, Шәуре, аңла. Қала алмайым. Аңланым шикелле. Демәк, һин... Юк. Юк, Шәуре, аңламаным. Аңламаным. Һин уйлағанса түгел. Нисек? Ну, эш юк миңа бында, юк. Эш юк. Нисегенде эш юк, Шамил? Нисегенде эш юк? Теләйһеңме? Теләйһеңме? Атайым менән үҙем һөйләшәм. Юк, юк. Кәрәкмәй, Шәуре. Кәрәкмәй. Ниңә улай ҡаттың, Мосто? Шамил. Беләһең дә инде. Ул мине өнә бөтмәй. Әгәр беҙҙең осрашҡанды ла белеп ҡалһа, юк, Шәуре. Ҡара. Кемдәр тора тиһәм бына нисек икән, ә? Ни булды, атай? Ней булғаны бына мин һинән торарға тейеш. Ниңә улай тиһең ул, атай? Нишләп тораһың бында, ә? Ошоның менән. Атай! Кем бала икәнен беләһеңме? Беләһеңме? Атай! Белмәһәң бел. Бандит көсөгө бит ул. Нәтеле беҙҙе бандит ҡаны менән бутамаҡсы булаһыңмы? Марш! Марш өйгә. Ә һин, маңҡа, ҡолағыңа киртеп ҡуй. Тағы ла бер ҡыҙым янында күрһәм. Атай! Атай! Теймә уға! Кит бынан. Юҡ, Ишет. ебәр. Кит бынан! Теймә. Ишетһен ҡолағым. Тағы ла бер күрһәм муйыныңды. Бора-бырғытам. Молокосос! Ә һин нимә тип уның менән сыуалаһың? Һуғышта ятып ҡалған ул атайыңдың йөҙөнән көлөргә булаһыңмы? Атай тим! Нимә һөйләгәнеңде беләһеңме? Мин белә, бына һин! Белмәйһең, Мәскәүҙән тикшереү килеп төшкәс, белерһең. Нәтеле менән ҡороторға кәрәк бында еттәрҙе. Давай! Марш! Марш өйгә! Ә һиңә, маңҡа, һуңғы тапҡыр әйтәм. Тағы ла бер күрһәм. Атаҡ, нишләп ултыраһың, улым? Мин иртәгә утыныға барһаҡ тип атты ҡарап килдем әле. Ат. Ат. Ат! Нимәгә хәшәт ул миңә һинең аты? Суҡтып ҡына китмәйме шунда? Нимә булды, улым? Нимә? Һорап тораһың. Һинең арҡала булды. Һинең арҡала булды барыһы ла. Мин арҡала.
Şunda manglayına bir pule yelinim he. Yana kadırlı buldum he! Nime oğlum? Gök! Nima qiling bolakay? Ettim benim bundan kalmayın, bir minut kala kalmayın. Allah, Gebertigi mesai, gebertigi! ne kalanı bu? Bir minut kala kalmayın ben bunda ese, bir minut kala. Bolakayım. Tayma minesi. Tayma! Ettim bit. Ettim bit. Gitten tigez, gitten. Qayda barmaqsı bular, bolakayım. Hadi. Nima qarab o'tiraman? Ey tuğa. Bolakayım. Fayda barıga belirmen esek. Yerde sepsik ulmeyin. Oğlum. Aklına gel. Aklına gel balam. Yok esek. Yok. Ettim bit. Min bunda yaşay almayım. Yaşay almayım. Havlu. Esek. Bolakayım. Bolakayım. Balam. Bolakayım. Nimagina buldu ama bolakayım. Nimagina buldu. O da nene tutatmayın onu. Harap kına bular et bala. Harap kına bular et. Ey bre ismaham. Ay Halime. Nime tepkin eyteyim o? Nime tepkin? Ey Allah'ım! Bir hüdeyt almayın beni! İğne var kala giderim. Şunu bilmeyin beni! Bu kadar. Ne tip sıktım kendimi yine. Ömür boyu bağırımda kemirdiler. O buramda sınır emel yok. Hazır meskavı gelip dağılar. Meseleler, derseler bunlar. Haraptılar. Eteğimin başınızda. İşittin beni kızıkay? He? Hey yukarıdan işlettiğinde. Mahmut oğlum Silsevit'te iştip kaytkan. Odaklamayı Moskov'dan kışı kiletip ettiler dey. Ninde kişi? Kimge? Git! Bir boşmaz kışı buldum. Hun Selmen'ge indi. Kimge bulhan galime. Heyttim hine. Heyttim kızıkay. Allah. Nime kapıları kesekile? Birden başım gitmeyin. Nime gediyse? Ben kapsıkta yatmayım ganime. Bir günahı kışımının Moskov yukka kılıkına değil mi? Hey! Hoş bir han zaman. Ne de günahın tattılar iken? Yolla, galime. Hun hin bir dua hoğuşta yerip yürümegen hey. Onun da nime kılganı koydan bilen. He? Hinen hora halaşlayıp beytte kuy galime. Karali sekele. Allah sanatta hilaf iş kıldım iken. Eytip duram da hakkıdıkay. Başımdan uğrap karali. Moskov yukka kılıkına değil mi? Hey! Sen benim deydim. Şunğuna yürü hele isinde nime varın etim bilen. Yürü şundan. Köpme yaşaydı. Onu yaxşı bilen ama. Ey garime!
калгандардын да катындарын жыйып кутлайдар экен. Кана күлдөгүмдү кайтып битиклей алайбыз. Ай, башымды жолоп турасың. Ана Исеке, байрам hürmetine деп алдым. Ултырайық әлі. Икәугіні. Икәугіні? Кіші ана, клубқа барып байрам ете. Эх, Бисекай. Біләхін дейді, онда мені соқырмағандарым. Iya. Alime. Belki oğlum dürüst etelir. Mаңлайға мен айтам, мылтық тірегі керек болғанdır. Әдзе yazılayım bitmейді. Бітті хілі менен арқала. Сізге түшімеу мүмкінлігі бар еді. Оны әмесі болай. Дұшман қамыңында қалғас, өз маңлайыма өзім аталайыным бітмейін. Астағафирулла. Аталайыным. Маңлайға мылтық тірегәс тоқтап қалдым. Ол мылтықты мен өзіме ғана төгіл, хеңері тұтқайым көктай oldu. Атманым. Эх, Ғалима. Ана шул бір минутлық жұмшақлығым өмірлік ғазапқа өрілді. Қой, бабай. Yazalım o güzinde. Ғалима апай! Yazalım. Ғалима апай! Сәлмен ағай! Ғалима апай! Үйетсі! Ne oldu şimdi? Үйетсі! Bana! Şamil'den! Ұлымдан. Hayırımdan! Bana! Стәрлеге, ішке орынлаштым деген Ғалима апай. Ятақтан бөлме жүрділер деген Сәлмен ағай ішке балақайымды. Hayırlıga güne bulhan indi. Кетуіне айтылды бет. Хабар хатыр болмағас, енім сығып барайыны. Бабайды. Отақлабай қайтып кетірмен деген Ғалима апай. Қайтым. Ей, ұнытып тұрам да маха. Сәлмен ағай. Байрамынан еді. Еңеу күнімінен. Бұл гүлермен бірге. Sen uyahalayım. Hadi uzun.
Давай. Сенен неме қалған мұнда? Болғай! Атай, не қысқырам ол Неме? мене? Деген сұға башланы ма? Тиіп қалып қартырмаң жон! Қой туғаным. Егерден, давай! Давай! Бәләһеннән башая. Давай, егерден! Давай! Ей! Bizim бақсарында нәмә істеңдер? Әйттім бе, әдгәлі етеу закон күсі! Ей қыланы ұлғын мәхмұд! Башлағы, давай егерден! Атты қоймақсы болар ма? Атты! Давай! Шәйгел! Тоқтағыр! Қалмайырақ! Тұрған! Яқшырақ бұлыр еді! Мұнға қаршы барып бір мені қаралмасын! Давай! Қой! Давай, егерден! Қатар башлағы егерден! Қатар! Тұрған келін бет менейге! Совет закондар оқшамаймы? Оқшамаған қал немістерді! Неміс ясығы! Тағып! Өдем! Неме өдем? Ассаламағыз. Неме өдем? Өдем. Саламатымды. Өдем демек. Шылай яшырақ бұлар. Давай, неме қыштырмайын, неміс ясығы! Давай! Ей! Сәлмен ағай. Қайда енді? Атымды ізлеп келейін дейм. Атым юғалды бит менің. Ошында бақсы артында ғана йөрөй тұрғайны. Шуны қарап келейін дейм. Атым? Табылыр ол. Ол бит әне түгел. Алысқа кетмей тұрғайны. Табылыр. Ғалим апай! Сәлмен ағайда айтам. Ат ізлеп келем дейсі. Бақсы артын қарап келем дей. Ей туғаным, әлі неме болды оға? Атын қойғандан берлі. Ат эдләй. Үзем дә таймайым. Эдләһен. Бәлки йөрәге басалар. Ғалим апай. Аты юқ бит.
Әйтеп қаранам инде. Үз һүҙен һөйләп тик тора. Хәле насарланып китмәһә ярар ине. Исмаһам, улыбыҙ өйҙә юҡ. Hey Ғәлим апай, һеҙ Шамил өсөн һис кенә лә борсолмағыҙ. Көндә тиерлек хат килеп тора унан. Бына тиҙҙән эш хаҡы бирһәләр, ҡайтырмын тигән. Ҡайтһын, балам. Ҡайтһын инде, ҡайтһын. Ҡайтһын, Ғәлим апай. Ҡайтһын. Һеҙгә хаттары киләме ул, Ғәлим апай? Юҡ. Ваҡыты юҡты күрә. Бала. Шәүрә туғанҡай. Әле телеграмма һуғып ҡарайһыңмы? Ҡайтып күренһен ине. Уны күрһә, бәлки атаһы арыуланыр. Былай ни ашамай ҙа, һөйләшмәй ҙә. Туған, телеграмма һуғып ҡарайырмы? Ярай, Ғәлим апай, һуғырмын. Бына бөгөн үк хәбәр итермен. Бөгөн үк. Бәй ҡыҙым, нимәшә бирәһең ул бында? Атайым ҡырҡала барайы ҡайта һал. Барсы, Ғәлим апайҙың хәлен генә белергә кәртәм. Йөрөмә ҡыҙым, атайым күрмәҫлек бар, ҡайта һал. Бар, йөрөйөм бында. Бар инде. Йөрөйсөй. Ғәлимә, сәлмән дә әйтәм, һаман да шул атын эҙләйме? Ҡуй инде, мал тип тә бөтөрөнсә әле. Эй, Сәкинә, эш малдамы ней? Малда булмаһа, шул тиклем бөтөрәлә моның кеше. Улымды ғәйепләйҙер әле. Мәхмүттең бында бер ғәйебе лә юҡ, Ғәлимә. Закон ҡушҡанын башҡара инде ул. Бригадир башы менән бит закон аша атлап йөрөмә. Кеше ғәйепләр хәлдә түгел ул. Ҡаҙыҡай, әллә тегеңә ныҡ ҡайғырам икән, ә? Нимәгә? Теге, Мәскәүҙән килеп төшөрҙәр ҙә төп көйәлер инде. Мәскәүҙе телгә алғаны юҡ ул. Теленән шул атын сығармай. Иртән дә шул ат, кис тә шул ат. Нығыҫынып киткәйне шул атына. Ҡаҙыҡай, һин әллә нимә уйлап ҡуйма. Һине яҡын ҡына күреп әйтеүем инде, ҡаҙыҡай. Әле юрый ҡыланам икән Сәлмәнең, ә? Юрый? Нисек юрый? Аҡылы яңылышҡан кешене хөкөмгә тарттырмайҙар ти бит. Шулай ғына ҡотолоп ҡалырға уйлайым икән, ә? Сәкинә, ғүмер буйы кешенән сөйөҙләнендә йөрөнөң. Нишләп юрый? Ҡыланһын ти. Әлләсе кеше. Кешенең исен ярып ҡарап буламы ни, Ғәлимә? Тотам да бына шулай тиһен. Эй, Алла. Һау ғынамы? Сәлмән күрше. Хәлдәрең нисек? Нишләп былай итеп миңә ҡарайһың әле, Сәлмән? Әллә танымайһыңмы? Был бит мин күрше Сәкинә. Астағфирулла. Астағфирулла. Киткән башҡа. Танымайһыңмы ни? Бабай, Сәкинә бит. Таныным. Бөгөн килеп таныным шикелле. Бөгөн килеп? Эй, бисәкәй. Кеше таныуы ауыр икән ул. Ғүмер буйы йәшәп тә танымаҫҡа мөмкин. Төрлө була шул кешенең ҡиәфәте, төрлө була. Әллә нәмәләр һөйләйһең, бабай? Әйтергә онотоп торам. Оҙаҡламай улыбыҙ ҡайта тиҙ. Улыбыҙ, эйе шул. Ҡайта тиһеңме? Ҡайта, бабай, ҡайта. Шулайһа. Бына нимә, Ғәлимә? Ошо йүгәндә уға бер
Atты izlehin. Ул яшь кеше. Табыр мағай. Әйе, табыр. Мен арыным шекілі. Әйе, арыным. Арымайсы. Күнде ялан қыдырахмет. Бабай. Еніп ял. Ял. Estağfirullah. Kahar düşkürleri. Ayağının kulu barda iken. Kahar düşkürleri. Ayağının etliği buldu mu? Nima bo'ldi, Halima? Yok da, bir de yok. Alla, kimnidir arlaysan endi? Hayır baba, sakırgayımda. Kimmen? Boy. Kimmen? Otoq. Nima bo'ldi, Halima? Boy. Kimmen? Alla, nimalar yashirasan endi? Yok, git. Tınla beni. Ya, Git Zinhar. Baba, Gel. git. Ne oldu? Baba. Yüreğim. Hadi, beni dur. Alıp sıkı. Dur, sakın. Rayon beni sana bırak hadi. kerakmay, Halima, kerak. İşte gerek mi? Hendi gerek. Kerakmay deyim. Ana, yerde arbaga halalı isakay. Oh, nimege gerek buldu eli ulu yer? Halalı, hal. Şunda gana yatıp durayım. Kişi şunda yatar demini. İyi inip ya. Yok. Onda tınsı var. Hava yetli. Oşunda gana yatıp durayım. Olay bulgaz. Men ders sigarayım. Kerakmay. Yerde hal. Ey Allah'ım. Ey Allah'ım. Bana şulay. Saqqına halamayın deyip. At yeti. Yanga. Rahatlık diye. İyi. Yarar baba. Men ergenine bulurman. Yok. Galime var. Eşen minen bul. Var. Yarar. Koy hemen onda etliği buldu. Kahar düşkürleri. Ayotlarla. Selman, нишләп эшкә сыкмай? Дүртенче көн юк.
Ниме? Әллә үсіп ятамы? Атын қойға сақсағым ол енді оның. Сырхап тұра ол. Сырхап тұра? Ауыры. Әлі неме болды оға? Неме, әлі қылтауын табып ятамы? Тапқан ауырыр вақыт. Ну халыға ішке сықтмақ үшін мен қылтауын табырға тұралар. Давай, ятмаған қылтау өте. Ауыры. Әлі больнесқа алып барайым екен. Сол больнесқа алып барайым. Махмұт туғаным, ат керек. Ат? Больнесқа. Анауындай қылу үшмәлінде қайдан табайым мен елге ат? Ат керек. Тапқан ауырыр вақыт. Давай, ятмаған қылтау өтен. Сықын ішке. Ат керек. Жоқ! Жоға! Туғаным. Тапқан ауырыр вақыт. Давай, сықын! Сықын ішке! Сықын! Не деп ясыр? Сықын! Ey Allah. Ey Allah. Tip hepini rüdürdeki şuşlar kapı ulurdaki tip kim oylagan indi? Ey Allah. Kuday bergen kumları şul bulgandır bakın kaydan. Kolay denindiriz. Kızım. Şöyle. Telegramı бұғалдың мұшу. Уқтым. Ұлыма. Уқтым, Қалим апай. Кесе өке бердім. Тезірек қайтып ете ярар ені. Қайтып етер. Етер, Қалим апай. Істердені. Бұна ғына еді. Қарай. Ойлап қарахан оның өліп құтылуы хейбет еді ол бұна. Өлесі. Немекей, мен дұрысын айтамсың. Тірі болға әлі қайда жүрітіп, әтләтіп, бүтірлеріне бақыр қайды. Ана. Hau mı hemen apaydalar? Havalar olmadı әлі, Allah'a şükür. Galim apay. Galim apay. Bir keyfin kurunağın. Elle vakıtım kildi binde. Vakıtında yürüyegin mini her, iş ütkez. Tak. Anlamadım. Nimehin anlayın onlar. Gitti barla Selman. Gitti. Gitti. Kayda gitti. Vafat buldu o.
Вафат? Несегенде олай? Вафат? Инде мен жүрген кіші ятканда өлген. Бұна шул. Нисек. Эх! Келдің ме, лейтенант? Келдім де. Оңлағанмын шул, Оңланың шол, оңланың. Эх! Елі керек болған да бит. Uyda iten sakta tapşırım bulmanı şul. Немен айтайын, лейтенант? Немені типне? Балақайым. Әсәй. Қайттым. Балам. Kayıttım Esey. Kayıttım. Балам. Атайым бит. Bilem Esey. İşittim. Halim apay. Halim apay. Bana Неме ол? Мәскеуден ебергенде. Оборона министрлігінің Уйдек архивында сақланған. Бына барығыламында Хуғышта Сәлмен Шайхиддинович iki тапқыр Қызыл Юнды орден Екі тапқыр? Болмас. Рахмет. Туғаным. Atay. 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 Галима, ысынмы бұл? Қайда мен қараймын? Yok. Қағылма. Қағылағы bulma. Әшәкі қол менен изгей бірге қағылырға ярамай. Исән сағында Сәлмәндің бәғірін кеміруге де жеткен. Галима. Кі қол менен изгей бірге қағылырға ярамай. Кесір мені. Ләкин енді аңла. 20 yaşımda dol kaldı. Sabir'in Ukrayna yerinde yatıp kaldı. Eyni bitiren bir dağ döktüler gelip kaytıp düştü Galime. Asılım ki bulduram, uzam keser beni. Lakin hindi anlar, 20
yaşında dol kaldı. Sabırın Ukrayna, sabırından helak olsun da ol. Bir daha dörtüme girip kaytıp düştü Halime. Asılı, uzdıram, uzak gizim, günleşti. Yüreğimde anılar, 20 yaşında dol kaldı. Sabırın Ukrayna, sabırından helak olsun da ol. Bir daha dörtüme girip kaytıp düştü Halime. Asılı, uzdıram, uzak gizim, günleşti. Yüreğimde anılar, 20 yaşında dol kaldı. Sabırın Ukrayna, sabırından helak olsun da ol. Halim apay, bana ilimizden kahraman oğlu Selman Şeyhiddinovich tötü itip haklağı. Yok tuğanım. Gerekmey. Selman'dın kukuragına tağığı bunu. İlhem sağında kukurag medal kurmen onu. İsmaham hunga yolga gitkende medalların tağıp gitti. İyi. Birge yerlege dolardı. Атай. Yok ayda. Мен Сәлман ағайды зияратқалы барға ат жегейін дейін. Ие, колхоздан иңшіп айғыран. Атай, атай. Oğlum, buna otayımdın mirası. Ata yügen. Ata yügen. Ata yügen. Ata. 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 Esey. Bana Neme bu? Повестка. ey esey. Armiyaga alalar meni. Armiyaga qasa. 2 günden esey. 2 günden. Halim apay. Halim apay. Отсрочкая была. Uyum yollar mı ne? Gerekme. Rahmet. Hizmet et ulan. Atayım kök. İl aldığındağı burusunda namus menen öte.
барды. Барып ал. Ярай, барырмын. Бар. Ey Allah. Ömür tüvü. Qarala. Şevrenle etten poçtuğa saptı bilmeyin bilmege eken. Қайдан ғана білейін менде, қайдан ғана білейін. Qarala. Şamil'den armiyaga кетуіне 2 yıl oldu mu şu? 2 yıl толды. Итен халқына болған. Ұлақламай қайтып та түсір. Allah rahmet. Allah rahmet. Qarala Galime. Neşe kıyılı şu arpanı yen kıyılı kıyı kapıra mırtahında tutahını. Har kıyını. Yen kalgızdın kondu dvoruna bir. Ulanda yerek sen olaydı. Ой, сәкен. Сәлмәнімнің тесі биту. Қымартқығы. Бұна Шамил армиядан қайтқыз. Халиді. Сен, ісіп алайын. Шунан hún біргеліп тұрып. Клубқа байрамға барып. Не болды тағы? Телеграмма. Шамилдан. Бүгін қайтам деген. Galime başını kurtardıkta. Ағам қайда? Балақайымды. Олам қайда? Олам қайда? Ей! Нешем қоңсам тіксті бұғалы. Аш халайым. Қазір. Бүгін қайтам деген бі? Бүгін қайтам деген Ғалима апай. Бұна папутка осыға. Ұзақламай қайтып та еді. Папутка, ярады.
тамашасылар, hürmetli teatr heyisler. Bugün Arıklan Mübarek isimindeki Sibay Başkurt Devlet Drama Tiyatro'nda zor vakıga. Birincisinin biz o günlerde ödevimizin icraat milgili ashak ödevde bütünde şahit bugün bizge şunday mertebeli konaklar gelgenler premieraga. Çünkü bugün genç dramaturg Salavat Ebu Zer'in eseri sahneleştirdi. Hatırgıda buna indi bunun eserleri boyunca ikinci spektaklde çıkardı. Eydedir, bütünde ihlas kılacak onu tebrikleyin. Yine hürmetli tamaşasılar, bayıl Üfü Sanat Akademiyasını tamamlap kelgen bir türküm gençlerden bugün gördüğüm iki halkının birisi debütları. Tükülü ayağılığı menen halılar. Hebe her vakit bugünkü Sibay tamaşasıları, gümmen Başkırtıstan tamaşasıları uyditirler, herge icazi muştar. Gene bizden mertebeli bayramımızga tağıla gelmekte, bütün de yaratkan artist gibi. Sibay tiyatrına bütün ödünün ömrün, icadın, bulmuşun bağışlagan, büyük küp tecrübe toplagan, en ulu, ihtibarga layık artist gibi. Bedel Yusupova isimindeki premiya laureatı, Başkırtıstan'ın halk artisti Ramile Nigmetyak kızının kurken bilgiye. Rahmet. Elbette Ramile Nigmetyak kızı turağında küp hülerge bulur yine. Lakin bugün onun işine, turmuşuna analiz bilip durmaydı. Çünkü o nisik oşu Sibay tiyatrına işe gelgen, onun her bir günü hedden aldığında, hedden menen birge, kollegalarımla birge öttü, hürmetli Sibaylılar. Onun talantın, heletin, nıkışmalılığın, tırışlığın kurup, büyük küp tiyatr yeteksileri geç vakıtından bugünkü günge seçilim onu türlü tiyatrolarga işe sakladılar. Lakin o, uyunun tüye gitken, tuğan gitken, uyunun mühabbetin, helal giftin tapkan, hem onunla birge üst bala terbiyeler üstürgen, Sibay'ın, gaylehin, Allah kadar kıldırıp alıp gerekilmeni, bugünkü günge tiklim ol iten hav, bizden minen icad ite, hem bir vakilesek dele, icadi olmuşlar, nıklı havlık dileyik. Kadirli kollegalar, tamaşasılar, tiyatr bilgisler, hürmetli konaklar, bu artist turağında, bu şehris turağında, bu hanım turağında bir küp yılıgıklar ettikiler. Buna gümümen jurnalistler, habersiler, tegi yaki bu kişiden, yaki artistlerden interview algan vakitte hedden kumirliği kim tip paraylar. Bedden kumirliği, Sibay tiyatrının artistlarının kumiri Ramile Hanım. Çünkü o talantlı artist.
устаз, укытылсы, heybet baktın, ülesey, ул бирде игътибарды, ихтирамды, кишиликликти, кесирликликти, сабырлыкты, туйымлыкты уйнайган улуу шәхес. Gençler, 50 bilgen gençler, unan ünnet alalım, üreneriz. Hem bizim kollektifte, oşundayla bur, mahir, sahne ıhtağı bulğanға, paydadına bulhaq da ve bunun menen Ramila Nigmatgen kızının yerinde gururlanadı. Hürmetli Ramila Bay, yine kollegaların, yeteksilik, hem yine hegen tamaşasıların menen birge, bugün oşu kökten yübileyin menen ısın konudan kutlaydı. Tağla, imin hav, uzun ulak, sahneler icra ettiğinde, Marsilin menen bäxitli, farklı kisiri balalarının izgiliklerin görüp, icra yemişlerini görüp oturga yaptın. Yübileyin menen. Hürmetli dostlar, Xadir Hudi teatrımızın hudursusu yeteksinin, Başkürtistan'ın hem Resey'nin Akbadan'ın medeniyet hem sanat hizmetkari Damir Mazitulu Galimov kabileyik. Ramila bilan biz geçten birge şu Sivayda. Indi 50 yıl. Mana bilagizmi, yoqdi bu vaqt o'sha sahnada bizning xalqni quvontiradi o'zining ijodi bilan. Bu aytib turmaydi. Uning ishi artistga bilmayman respublikalar bormi yo'qmi, uni ham men aytolmayman, lekin Sibay teatri uchun u buyuk aktrisa. U bugungi kunda u bizning oq inayimiz. Yaşlar üçün, bizden üçün İsen ol, hav ol, Marsilin bilen ulaq yaşap Ortayırga sahneden düşmeyin hani. Hadi gitmiş bu halatı hikengene diplemişleyin, tutkangala Allah verir. Kupma vakit var, kupma kumarın var, bu diplemişler görürsün Allah verir. Bizden indirim alırsa kanı verir. Hadi gittim. Mertebeli kisebeti teatrımızın aktörü hem bizim profesör reisi Arsen Şehit İslamov devam eder. Xayrli kez hürmetli tamaşaçılar, xayrli kez hürmetli kollegalar, xayrli kez Ramila Bay. Bütügüdürle intervde ijat nedgilebedi asılından kutlayın. Hürmetli kollegalar premieriminden, Damir Mazitşehir'de premieriminden hem Ramila Bay. Bunda bir kutlağı telegramma gigeydi, şuna uqib işitirerge ruhsat edildi. Уважаемая Рамиля Нигматьяновна, Союз театральных деятелей Республики Башкортостан сердечно поздравляет вас с замечательным юбилеем. Верой и правдой вы многие годы отдали служению театра. Достойно несете высокое почетное звание народной артистки Республики Башкортостан. Своим искусством вы дарите праздник людям. Яркие и незабываемые образы вашей героинь стали воплощением высокого духа, нравственной силы, необыкновенной женственности, красоты и тепла человеческого обаяния. От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, хорошего светлого настроения и огромного человеческого счастья. С наилучшими пожеланиями председатель Союза театральных деятелей Республики Башкортостан, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан Ахтам Абушахман.
Һәм правком исеменен бәләкәй генә бер конверт биреп бай. Хөрмәтле тамашачылар, безнең күбебезгә ошо сәхнәдә ныклап аяк батыр өчен ярдәм иткән күренекле драматург, язучы, якташыбыз Наил Гаипбай да бында. Кадерле достар, бүгін менің үшін екі байрам. Біріншісі Салават Абузаровтың бүгін премьеры. Мен толық хукукны айта аламын, Салават менің оқуысы, ал мен тәуге пьесаларын оқыным, әлбетте тәнқидлерге тура келейін. Тәуге бек матур пьесын ол ялғайным, яғни тәнқидлегейім. Ярты елдан қорағым, қайда ол пьесаны яна отқа яқтым деді. Мен оға әйткеден башқа яқма, һәм мен оға жұмышағырақ әйте баштадым. Мына әдір ол драматургтар бек ал. Һәм мына бүгін күнде талантты шағир Салават Абузар драматургия өсуі ол бек олы бір бәхет. Бүгін театр дүнияғына меңе һәм Сибай театрынан бүгін екіншісі бұның пьесаның премьері болды. Шоға мен ең алдағы құттаймын Салаватты премьераны һәм Сибай театрына өтті. Бір шарттыққа екінші шарттық, Рәмилә Құдайболованың юбилейі. Но Сибай театрында бір шындай не бар? Көз бар. Рәмилә Құдайболова ойнаған, ол спектакль оңышы болса. Мына әлі генә бұл спектакль алдына білешіп тұрдық, Дамир Мәждешіне. Мен қатырмайым. Ол көп менің спектакльда ойнаны. Ол әйтті, 14 пьесында ойнаны деп айтты. Ол дұрыс мүмкін жоқ менген. Ләкин мен қайы бірлерді қатырлайым. Мәселен, бұл менің түйін түйген пьесында Хәлия Дәулешін рөл ойнап, Бәдір Юсупов премияларын алды. Шынан Илона Халылда Рафиға деген бек матур рөлді ойнап ол бізді бек қуандырды. Шынан аты барды, дәрті барды ойнағанда шынан Ыстағафырулла ойнаны Шәрісібекке рөлі һәм башқа, мен қатырып деп етмейім. Ләкин әр бір образда, әр бір менің пьеса ол шул текен өзінің табайына рөлінің тойлы һәм ол рөлде шул текен матур етіп сәхнеге сағары һәм әлбетте ол спектакль оңыш яулайыны. Ана burada Зипа Баясты бек матур күлдер әйтті. Оның мен әйткен күлдеріне толған сақ қосылып, қоққан отырдым. Ол айтып мен әйте алмайым Зипаға. Шолып, елі етіп, Дамир Мәждешін әйтіп болмай. Неге менің әр бір күлім бұл қорығыма. Ләкин мен ысыны бәкін әйтем. Мен ысынап та Рәмилә Құдайболова болғанға Сибай театрында мен шатмын. Ол ысынап та Сибай театрының тұтқағы күміш елгігі. Hem de şartları, ben şu anda ikisi de kutlayayım. Hem hediye kutlayayım. Şunu da aktiviste bulunanlar. Рәхмәт. Әлбәттә, тамашачылар, үстерә актер я актрисаны, шулай ук тәнкыйтьчеләр, язучылар, бүген безнең арабызда тарла безнең мәртәбәле кунагыбыз, безнең һәрбер яңа эшебезне игътибардан ситтә калдырмаган Атайсал газеты мөхәррире Башкортстанның аткарган мәдәният хезмәткәре язучы Хайдар Тапаков. Тамашасылар, Рәмилә апай яныма келіп тұралы, өзіңе қарап келейін. Мына бүгін ысынмаған әһінде менің үшін
Минең өчен генә түгел, Сибай тамашасылары өчен ысын мәгънәһендә байрам. Әйе, Наил Әсгатович дөрес әйтте. Беренче байрам ул Салават Достан спектакле, һәм икенчеһе Рәмилә апай. Бuna һеҙҙең күркәм генә юбилейығыҙ. Мин күркәм генә дип әйтәм, сөнки бына ҙурлап кис буйы үткәрә торған тамаша ине. Шунан бөгөн мин юлға сыға тейішінен командировкаға, шунан һуң Рәмилә апайды ҙурлайбыҙ дигәс, бөтә эшемде, мәшәҡәтемде ҡуйҙым да, тәүге осрашыуға барған егет һымаҡ шәп итеп кейенеп, әйлән ала тиген. Шунан һуң Рәмилә апай, бына мин ҡарап отырғанда, бөгөн Дамир Мәжитович бик урынһыҙыраҡ һөйләтте. Ул ағинәй тине. Ул инде ағинәй булһын, һиҙгетәле, һөйкөмлө, һылыу, сәхнәнең күрке булған бынамын дигән ҡатын-ҡыҙ. Бына гел шулай булып ҡалығыҙ. Сөнки бына урамдан Сибай булып үтеп барһағыҙ, һеҙҙән йылылыҡ яғылып ҡала, яҡтылыҡ яғылып ҡала, ҡот яғылып ҡала. Һәм бына һеҙ халыҡ артисы тигән исемде йөрөтәһегеҙ. Шулай булғас, тотош Сибай халҡы һеҙҙе ярата, ихтирам итә. Сибай халҡы ғына менәй, тотош Башҡортостан һеҙҙе ярата. Бына Бәҙә Йосопова тип яңы әйтте Зифа Ғаязовна, Бәҙә Йосопова исемендәге премия лауреаты тип. Мин уның уйнағанын күрмәнем бер тапҡырҙа. Ләкин һәр ваҡыт һеҙҙе ҡарайым да уйлайым инде. Моғайын да Бәҙә Йосопова бына ошо Рәмилә апай һымаҡ килештереп, еренә еткереп, тетрәндереп уйнағандыр тием. Һеҙ бит Сибай театрының йөҙөк ҡашы. Һеҙ Сибай театрының ҡото һәм ҡото ғына түгел бәрәкәте. Шуның өсөн 50 йыл тип уйламағыҙ. 60 йылда уйнағыҙ, 70 йылда уйнағыҙ, беҙҙең менән ҡалығыҙ, ғаиләгеҙ татлы булһын, Марсилағай менән әйҙә йәшәгеҙҙе ҡыуандырып, һәм әлбиттә бына ошо Сибай театрына Рәмилә Хоҙайғолованың уйнағанын ҡарайбыҙ дип эркелеп халыҡ килһен. Шулай итеп, һеҙгә сәләмәтлек, оҙон ғүмер һәм Абай Салдың ҡыҙҙары егеттәре үҙҙәренең һөйөү һүҙҙәрен әйтеп ҡалдырҙылар. Һеҙ беҙҙең ғорурлығыбыҙ, матурлығыбыҙ беҙҙең йәмебеҙ. Шулай булғас, шулай булып ҡалығыҙ. Рәхмәт. Хәйҙәр, ағинәйҙәр ҙә матур булырға тейеш. Шаяру әлбиттә. Хөрмәтле тамашасылар, ысынлап та күп ерҙәрҙә оптимизация тейеп, пенсионерҙарҙың башына етеп ятҡан мәлдә, уларҙың яҙмышы менән уйнап ятҡан мәлдә, беҙҙә хаҡлы ялда булыусылар ҡолас йәйеп, рәхәтләнеп ижад итәләр. Бөгөн беҙ бына уның сираттағы тағы бер ҙур эше менән таныштыҡ юбилярҙың. Әйҙәгеҙ, оло ихтирам менән юбилярыбыҙҙы тыңлайыҡ. Моғайын 50 йыл буйына уның да әйтер һүҙҙәре йыйылғандыр. Матурлыҡ ул яңғыҙ булмай. Яңғыҙлыҡты аңламай. Һыҡландырып йәшәгәндә һәр бер көнө уның май. Матурлыҡ ул яңғыҙ булмай. Яңғыҙлыҡтар ятуға. Һәр саҡ уның һаҡсыһы бар, көтөп тора ҡайтыуға. Матурлыҡ ул яңғыҙ булмай. Яңғыҙлыҡ тар ятуға, ашулай ҙа матурлыҡты ҡартлыҡ көтә һәр саҡта. Рәхмәт, ҡәҙерлеләрем, рәхмәт һеҙгә бөтәгеҙгә. Мине ҙурлауығыҙға Хоҙай Тәғәлә
Үҙегеҙҙе ҙурлаһын. Һәр берегеҙ һау булығыҙ. Күңелегеҙ һәр ваҡыт йәш булһын. Һәм һәр ваҡыт бер-берегеҙҙең ҡәҙерен белегеҙ. Иң ҙур минең рәхмәтем әлбиттә һеҙгә һәм минең коллегаларыма. Улар мине ошондай ҙур дәрәжәгә күтәрҙеләр. Минең режиссердарым күтәрҙе. Рафаил ағай Аюпов, Фәтхелислам ағай Ғәләүетдинов, Камир Мәжит улы Ғалимов, Сәлихйән Әфләтунов һәм минең әлбиттә һоҡланғыс уҡытыусыларым Зәйтүнә апай Бекбулатова, Тамара апай Хоҙайбирҙина һәм Ғабдулла ағай Ғиләшев. Уларҙың урындары ожмаҡта булһын. Улар мине ошолай өйрәттеләр кешелекле, кеселекле булырға. Һәм мине һәр ваҡыт ҙурлаусылар бына улар. Минең партнердарым, минең артисттарым. Рәхмәт һеҙгә, бөтәгеҙгә лә. Хоҙай Тәғәлә һеҙгә ижади булышта, үҙәнлектә осрашайыҡ.